Huk hatun ruaymi chayamuchkanña. Censo, liu pero suyunchikpi. Tapunakuy yupanakuy. Kunanmi chayllaraj, kunan kutillaraj tapuwason chay censo tapunakuy ukupi. Pitaq kanchik, imaynataj yachayninchik, may llaqtamantataq kanchik. Chaykunamantam yachachinakuypiña kachkanku llaqtakunapi. Hatipaykusun kay Ayacuchumantaraj chayamuq willakuyta. Ayacucho llaqtapi Censo Nacional chayaramuchkaptin apakun Foro Regional Censo iskay chunka waranqa chunka hanchisniyuq chaynallataq autoidentificación étnica Perú suyunchikpi kaqta. Kayllam kaymi munan llaqta runakuna willasqa kananpaq diversidad étnica umanchananpaq. Kay ruraypim karqa Congreso de la República, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Plataforma Indígena chaynallataq Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. Hatun Wasi Instituto Nacional de Estadística e Informática Kamachikuq César Francinetti rimarikun kay censo apakunanpaq. Kaypim tapukuyta ruanqaku chay autoidentificación étnica nisqanmanta. Kaymi kallpachanqa riqsiyninchikta llapan Perú indígena kawsayninkunamanta. Ñuqaykum Consejo Regional hina Ayacucho departamentopi participascaniku kay Censo Nacional 2017 porque ñuqaykum entiendenico kay llaqtanchikpa derechukmi riqsiwananchik sichum indigenachu kanchik, afroperuanuchu kanchik, mestizuchu kanchik, chayman hina, ¿no? Estadopas atención chayamunanpaq llaqtanchikunaman. Kayllam kaymi riqsichinqa llapa indígena runamasinchikunata, rimayninkunawan, costumbrinninkunawan, chayna puntaman puririnanpaq kawsayninchikuna Perú suyunchikpi. Kay tarinakuypim karqa Tania Pariona, congresista Ayacucho llaqtamanta, César Francinetti, INEI Kamachikuq, Nilton Salcedo, Kamachikuq consejero regional de Ayacucho, Lisbeth Uchaima, consejera regional, chaynallataq Daniela López, Ministerio de Cultura Sutimpi, riqsichikuq.